Ni ti bobo boy kelas semangat di berjuang nasi robot ini sisi kenari ini yakin akan nari sangat anu ni jika nak curaji mengikuti kaca dindi yakin tak terukuti mengawal pasti semangat baru kini kemara kita bersama jadi berara bersama mengembara seluruh angkasa kau dengar dengar beraksi kita bersama takkan berhenti kau ingat segalanya bawa boy kanat bobo boy baraju bla 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 la 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 apa gini gede boboy bangun boboy saya bukan boboy boboy apa ni kenapa kita dalam perut boroi ni lah ni robot lah alamak kita dimakan lepaskan kawan-kawan kuasa ayam goreng kenapa tak boleh keluarkan kuasa ni mesti tak boleh aku pun tak boleh keluarkan kamu semua lokap saya jatuhlah ayam goreng Papa Tok saya bukan Papa Tok saya Bapak Tok Bapak ya rasakan ini saya lah jual senjata itu pulangkan kuasa saya balik pulangkan tapi kan memang tak ada kuasa salah saya kan tak ada kuasa kau duduk tu diam-diam boom kehancuran ayam goreng Bapak tu alamak tembak bom alamak lajuan ayam goreng alamak batu boom pergi sana ro raskan blap alamak tolong ya kuasa manusia rasakan tendangan manusia boom tak sakit pun rasakan ini boom saya pergi alamak duduk situ diam alamak diorang pun dah kena tangkap alamak roar tolong alam uish tingginya Japol saya bukan Japol tukaran biskut ayam goreng kenapa pelah sangat ni mau nak masuk kau cakap bahasa apa tu bahasa India lah waduh ini bom dengan manusia aduh
Ya, kau rasakan itu. Rasakan gempa ayam goreng. Musan, boom. Boom. Gopal, kau keluar dulu. Alamak, iklan pula. Janganlah iklan. Okey, tunggu rasakan. Boom, 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 boom. Alamak. Kau dah buat apa? Guys. Rasakan. Hidung aku besar kan? Tangan Dodi Mezzo ni. Kenapa kau berdosa? Serang mereka. Serang mereka pula. Serang robot tu. Robot.